I am I are. Yes. Yeah. Uh, 3 hours ago in the baby pool because nobody won. Yeah. How much? Šta? Uric acid. Recimo da mi ne znamo da brojimo, pa ne znam, kaži 100 ml. I'm sorry, I don't know how to say how much, but we have bought how many gallons? I don't know. We have a bottle, and that's Our measure. our measure. Did I speak with some? I didn't hear him. On Monday. Yes, here is 2 guards. Yeah. Neću ja da pričam s njim. Neću ja da pričam s njim. 6 gallons of muriatic acid in the baby pool. Okay, I understand. Da sipamo 6. Okay. Neću sipam 6. Što normalno 6 da sipam. That is too much. If you say, okay, 6 gallons. Right now. Okay. No. I'm sure. Neću bre da sipam 6 galona. What did you say? Okay. Imamo alge u bazenu. Koje alge, čist bazen. No, that's not true. You can come and see. Okay. Pitaj ga da nije pogrešio bazen možda. Yes, you can. Okay. Bojan. Neću da pričam s njim. Petrašević. Neću da pričam. P. E. Ti. T. R. S. A. A-S. V. I. C. Yes. Yeah. No, right now because today. Yeah. Jedi govna. Jedi govna. Jedi govna. Ne verujem. Pičko jedna. Ne verujem, razbiću te kao konja, majke mi. Ovaj tvoj brat beži i neće da priča. Tvoj brat! Joj, Đukana, razbiću te, majke mi. Joj, ne verujem, brate, što me... Znaš šta, ovo ću paštiti za kraja života. 6 galona kiseline. Pa kog 6 galona mi se gledamo, brate? Koji 6 galona? Slušaj me, Nebojša. Najebo si. Jebo si liježa u leđa, brate, sad. A, što spelaš? Što spelaš? Šta? Pogrešila si, spelaš. On me snima! Đukela! Joj, jesi vas snimao sve vreme? Jeste. Da ne više to. Sad sam se zatrvenila, razbit ću te kao zvečku.
Dosta. Dosta, da će nas muke još.